Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Nisambulu vinaka se kwengona Vakaleleka ni nonda itukutuku na mbungi ndindai ersadabu ikala ona lingini bingarabi na tambani obisa ena kena sangai merabanga lala tikimai na lenu bonua ena bimbarabi kena bibonuni bagatangitangi ena buni kena bitawitiko na misila ngoe salamurena kena kune iniso na lenu bonua ersembeda tikungana lewa esaba tauda na ministry ni mbula membaleta na kena Vakaleleitaki na bagasongo ni bata na itukutuku ya Vakaleleka Maritino Ngiolevu na Chief Operations ni Obisa ni resaba kande otaki na Obisa ena bebonua kando dhaka kina na bakataka kana maina tinikaon na kisi ni misila esa dingo mirawa lebe tinikandua erto bagitikitiko ena esa bagaserua kina mosi tolu ena esa bagasuba kina rua maina esa bagarewa Raton dua bata na leo tolu nandau bandilo ena kisi ni rawan indina na bimbitaki e tautiko ki becho se bata verlangi o verlangi embitiko ena dua na thala ni bagangataki leo bonua merabolitaki na takataka ni biadobi ki na tolu na thala ni nona bolitaki na ngone lai ena takataka ni biadobi kila kasa mitaki ena maliwa ni katinika walu kinika rusan ru ni singa ni chulai ni runon dul tinika lima o verlangi e abako kuota ka ndona ngone lewa mkitinika lima me boy tabi na takataka ngo ena ke bakatauda na nona botulewa o turang ni lewa Daniel Gounder ena singa moniti o irne tamangone me bakata ki timodi na ulusala e rai bagarita ki binaka ena buguni non rabu tabi ena kena sangai me baluti nan raki be sau o na ulusala e bagarita ki na mbose kani COP23 ena rona mbak sauti e ena COP25 e be talo te kisar kina na non ro kati na tambangone ena be talo bakaungo tukune ndo na liunu bonua oka ena be talo nen raki be sau mai India Pranita Biswasi ni ruimbi na non rabagitabi na ngone bakaungo ena kena sangai me baluti na rebu nin raki be sau kinang gito esa bagarita ko Gareth Biba nando ni biba tabulidi ni tim ni Fiji Sevens ni rato satu bagaraw na dorwo ena buguning gito ni mataka ena non wasti ko mai Dubai kina tamban ningito ni non dabal ni walesi e ka Biba ni soliendo na yalo ni bolle bir na dorwo ni nangito ni bakatakata ke welesi ena noa e ka Biba ni todo ko sarna i wale ni tatangumaki era matana tagana dorwo kanu inde ni na rawa ni tomani ena boni bengito erto na boitabi kina mai da vekir na Vakaleleka ni non tukutuku na kena ikuri e raunion seman stationi na Radio Fiji 1 Kinambu FM ni na wini matenganga ni beba matini taki errere baki waku ego tani maya na wini ngani beba matini taki menta dobata kavoluta kamorusa Bula, wayawa apini sararane. Wayawa malika batilagana. Nama kikira o ena mataka bo. Ni boy tiri kali menit me ono kina tini na be mataka. Moni tikina bo rombuka. Bula FM, namba 2 enda sere. Na sese ni recho namba 2 eviti.